dusenge basi iyo saha nibyagukundira ukabashobora gupfukama iyo saha igihe upfukama abari hariya hejuru hari agasima mupfukame ihere mupfukame basi abari hariya ku gasima n'abatari bashobora gupfukama nakimwe bari hariya ku gasima tupfukame nawe bashaka ugapfukama ku ibuye Yesu niyo yapfukamye ku ibuye kiretse umuntu arwaye mu maguru gusa uyu munsi twaje muri seri tugomba guforomwa haleluya oya nta kuntu mwoguma muza murakorera ubusa nanjye ngomba pfukame n'bigatungomba ndabikora tugendane nawe dushake tuze kongereza iminota aho uracomotse mushirire kujya mu miryango ntihagire umuntu asohoka protocol kumari abantu bose ureke abinjira gusa abasohoka nta numwe atari tugomba gusenga kandi nta kindi kiza kubatabarira mwibaza ko ari iki ndagomba ko dusenga no kubikoza umuntu wese yinjira muhita mumubwira ahita afuka amasenga ndagafsaraje nyauka wowe uca usenga amasaha abiri kubera wacerewe Yesu ashimwe cyane banyokuru basogokuru mwimenyereze gusenga sawa reka dufate umwanya wo gusenga cyane no kuri koza kiretse umuntu afise umwana wenyine niwe twakora ariko ndagomba ko dusenga nukuri iri sengesho riraza kurema ikintu nukuri koza iri sengesho rirarema ikintu yo mana yanjye we ndafashijwe ibyo bagwe mikoro turongora jam senga babi kibanza ufukame moja nta kunyiganyiga ufukamye ngo ufukamye niba baba rukumva ufukamye kurubuye ushaka kugira ikinyanya imvi rishakeri babana hari umuntu akavuga ngo sinzosubira kugaruka ngo kubera bansengesheje kujya yewe kutamenya n'ubundi bukomeye wa muntu w'Imana ugiriwe umuntu ukavugana n'Imana n'ikintu gikomeye cyane reka ugomba utarara hari abantu baza gupfukama bagenda indwara zikize hari abantu bava ngaha ibitangaza bikoretse fukama umama utimbire ko wingire kubabara kwawe niko kuza kuva ko gutarama kwawe ubundi wose utababaye ukavuga ngo wasenze babara winginga Imana ugati Imana ukawumva kubabara ubwira Imana ati Imana umve tujye ugira cyakinga Imana ndabara babekaba kubabara kwawe kuraza gukora ku mutima w'Imana ayo mari uzakurira araza gutusha ku Mana araza kuba n'icumu ricumise ku Mana birivuga ngo kuva na kera iyo babona bahuye n'ingorane ngo boroshe n'abahambaye bambara amagunira bakarambarana bagapfukama reka twambara amagunira natwe mu gupfukama bambara amagunira natwe kubw'ibyago kubw'umubabaro kubw'ingorane kubw'agahinda kubw'ibohero turiko turagomba twambara amagunira twinginga Imana muri iri yavuze ngo iyo urushe iyo uremerewe bibwire Yesu
Mana y'ububasha n'ubushobozi bwinshi, se umwami wacu Yesu, turaciye bugufi cyane twishishikira. Ndagushimiye, wabwiye Yeremiya ngo mpamagara ndakwitaba. Turagomba kubona ibyikinze, turagomba kubona iby'amaso atari bwabone, turagomba kubona iby'amatwi atari bwumve. Abantu batariko barasenga Mana amahoro, omba Mungu, turagukengurukiye kuko ari wewe washyizeho mwami urutonde ngo tumuhamagare. None rero sinkekeranya mpemu wawe ari hano, waciye mu kanwa k'umusozi wawe mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data kandi mukunzi mwiza, tugira ubuntu. Erega ibisi bya bose, erega si bose babwirirwa guhamagara. Tubonye no kwisabira imbabazi kuko tutaguhamagara udasiba. Pawulo aravuga ngo gusenga ubudasesha ubushobozi bwawe bubi bwose. Mana y'ububasha, ndasaba intervention y'ijuru mu izina rya Yesu. Turasaba imbaraga z'ijuru, turasaba ubushobozi bwa mpemu yera butubashisha mwami, kwaba imbere yawe ntacyo tuguhamagere. Mpemu yopere, mpemu akore operasiyo kuri uyu muntu akiri mu ibohero mu izina rya Yesu. Turagobotora ubwo bugingo bwose, ndagobotora ubwo bugingo bukiri mu ibohero mu izina ryawe Yesu Kristo. Ubwo bugingo buri mu maboko y'abadayimoni mu izina rya Yesu turabugobotorayo. Mana yo mu ijuru, ube mu maboko ya Kristo Yesu. Ni wowe ndiho, ni wowe Alfa, ni wowe Mwami w'amahoro, ni wowe Jehova Shalom. Tanga amahoro, zana amahoro hatagira amahoro mu izina rya Yesu. Abantu barabuze amahoro, abantu barabuze amahoro. Yesu erega waravuze ngo yadusigaranye kandi ngo shibamenye imitima yacu. Ariko kuyoborwa n'umuntu wese, mwebwe amahoro atanga amahoro. Uyu muntu abuze amahoro mu rugo, uyu muntu abuze amahoro mu muryango, uyu mugore abuze amahoro, uyu mugore abuze amahoro n'umugabo, uyu mugabo atagira amahoro mu rugo. Yesu niryo nibohero rya Satani n'abadayimoni yabacanyemo mu izina rya Yesu. Turagobotora ubuzima bwose. Umuntu atagira umutekano habaye, uyu muntu abuze amahoro mu kazi, uyu muntu abuze amahoro habaye, ababanyi mu babanyi ntagira amahoro. Yesu Nazareti, twakira amahoro, amahoro mukunzi mwiza. Ngwino uranyitoranye, ngwino utunganye ibidatunganye, ngwino ubohore abantu bashirane, tumere nk'abashiranye, bashiranye barindiriye Kristo kugaruka. Duhe kuba maso, duhe kuba maso, duhe kumenya, duhe mukunzi mwiza. Nyagatare turakoze, muntu wese abibere maso, muntu wese ashirame, muntu wese ahagarare Mwami, yambaye ibirwanisho byose byo mu buryo bw'impehe. Mana nyina amahoro muri iki gihe cy'ikigapfa, iki gihe cy'ikirengazuba, abenshi bariko barahungitsa, abandi bariko barahungikira. Mana y'ububasha, impemu y'itiro, abadayimoni b'itiro bateje inzira abantu kandi bariko barasinzirira ku rugamba. Mana nyina amahoro Yesu, turasaba inkomezi, turasaba inkomezi za mpemu yera, turasaba ubushobozi bwa mpemu yera, turasaba kugirirwa neza muri uru rugendo, turasaba gutabarwa muri uru rugendo. Yobu yavuze umuntu akiri mu isi, mbega ntabafashe igihe ari mu ntambara. Mana y'ubuntu, abantu tuzi gusenga, abantu barasenga basinziriye, abandi barasenga batura imibe, abandi barasenga Mwami
batabibereye maso. Reka tube maso kuko abatuniga natarabinya n'amaraso, tuko turwana n'abami, tuko turwana n'ububasha, tuko turabasha n'ububasha bw'umwiza, ariko hejuru y'ubwo bubasha hari ubundi bubasha, hari izindi mbaraga zibiri imbaraga. Yesu Kristo, reka twambare ingomezi ububasha bumenutse mu kanwa ka Farawo ngo bwegeranya ubuyoka bwose bw'abanyamareba. Yesu urakoze, wamize ruvuga kuzimu, ubambura ububasha, utekereza abami bakaza iki kirere, turabatekereje kuri uyu muhingamo mu izina rya Yesu. Turabatekereza, turatekereje mwami abadayimoni ibyo bakora, ibyo bateguye. Abadayimoni bashinzwe gukora mu saa munani, abadayimoni bakora saa cyenda, imwe mu bizikorera mu gisagara. Ibyo Satani yamaze kubyapororinga, mwami yashyizeho ibirindiro, turabisambura mu izina rya Yesu. Turasambura ibirindiro byose by'umurwanizi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Bwana Yesu, tenda muujiza na watu, jidhihirishe kama Mungu. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Watu wahifadhi za kila kiumbe, Baba, tulishe mkate wa uzima. Neno lako ni mkate, neno lako ni mkanda ulao. Baba, neno ni lape, kile chote kisichoheshimika jina lako sifa zikurudie. Baba, tukuze kama Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaharibu mipango ya ibilisi, tunavunja nguvu za giza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tembea katika hekalu lako, tenda. Roho Mtakatifu wa mahali hapa, haya aliyokuwa anafanya kazi yake Yesu Kristo. Ndio maana tumealika Roho Mtakatifu kama mgeni rasmi. Asante Baba, asante Yesu, asante Bwana, asante Baba, asante Yesu. Yesu Kristo waliyekuja ni wagonjwa wapokee uponyaji, ugonjwa wa kimwili. Baba, ulete ufungulivu kwa jina la Yesu. Leta ufungulivu wale wanayoumwa na mwili, wale wanayoumwa na magonjwa mbalimbali. Tunakemea kila aina ya magonjwa kwa jina la Yesu. Baba, leta ufungulivu kiroho kwa jina lako Yesu Kristo. Tembea, tenda miujiza na maajabu, tusiishe kama Mungu. Pamoja na Roho Mtakatifu tunafaulu, pamoja na Roho Mtakatifu tunashinda. Yesu Kristo, asante Baba, asante Bwana, asante Yesu. Kanisa lako Baba, wewe ndio ulitundikwa msalabani ili kanisa livikwe utukufu, ili kanisa livae silaha, ili kanisa litembelee katika ushindi, ili kanisa libakie ndani ya ushindi. Sisi ni Imani
Yesu atakuinukiza. Yesu atakushikia masendano. Yashoboka. Abariko barubaka. Barananiwe. Ariko barunaniwa. Yashoboka. Kazagira zikoroke. Ziguma mu nda. Yesu. Yashoboka. Ibivuga ko bihaguruka. Ibyamugaye mu masengesho. Ahabwana amashyi
bwacu, bwari ku buzima bw'ishengero, bwari ku buzima bw'abakozi bawe. Ugurura amatwi y'abantu bawe, Mana bumve, nta wundi twiteze atari wowe Kristo. Ijambo rirambwira ngo hahirwa uwizigiye Uhoraho, kuko ameze nk'umusozi Siyoni, kandi udashobora kunyeganyega. Mu izina rya Yesu twizigiye wewe, twaje kuri wewe, twaje ngo tugirire neza. Haleluya, ndacyabyibuka yo Mana, hari umuntu yaravuye i Yerusalemu akorokera i Yeriko, abambuzi baramukubita bamusiga hasigaye gatoya ngo ahwere. Reka no muri twebwe hari abari basigaye gato ngo bahwere, ariko ndakwinginga umusamariya w'imbabazi nyabuhora ku ngoma, ugenderera abantu bawe, ugenderera ishengero ryawe, ugenderera abakozi bawe, ugenderera abaririmbyi, ugenderera abasenzi, ugenderera abaje kukwitura. Imbaraga z'Imana zirorotse, ubushobozi bw'Imana burorotse, imbaraga z'Imana zirorotse, zihazanye ibyacu, zihazanye amasezerano yacu. Uyu munsi n'umunsi dusenga, tugire amasengesho atandukanye n'iyindi bose, atandukanye zihazanye gukira ijuru, zihazanye gukira, zihazanye gutabara, zihazanye gukira, zihazanye gutabara, zihazanye gukira, zihazanye gutabara. Duhereye shite nawe, duhereye shite se, dusengera mu ijambo gusa, mu ijambo. Data mu izina rya Yesu, data mu izina rya Yesu, turaje gusenga, turapfukamye Papa, mu izina rya Yesu, Uwiteka Nyeningabo, wera wa Isirayeli, dushagaje kuri uno musozi, mu izina rya Yesu, mu ishengero ryo kuruhuka, izina ridasanzwe, Uwiteka Nyeningabo, turakira Papa, Simbayo, Simbayo, abadayimoni badahunze, oxoya, amavuta y'ijuru, yururuke, Simbayo, atacukoze, Simbayo. Mu izina rya Yesu, erikuhenuka, erikuhenuke, erikuhenuke, erikuhenuke. Mu izina rya Yesu, Uwiteka Nyeningabo, wera wa Isirayeli, eriko bayirasishije ijambo. Mu izina rya Yesu, mu kuyizunguruka, bumviye ijambo. Mu izina rya Yesu, bahawe n'Uhoraho, Uwiteka Nyeningabo, natwe twumviye. Mu izina rya Yesu, umwungere wawe, wera wa Isirayeli, w'urobanuje amavuta, Uwiteka Nyeningabo, twumviye twapfukamye. Papa, ndakwinginze Yesu, ndakwinginze Inyungu yawe, inyungu yawe, inyungu yawe, inyungu yawe, ndakwinginze Yesu, iremeza umuntu ari hano, ono tusabuje Papa, wera wa Isirayeli, ahamagaye, Gracias.
umwibira amabanga uyu munsi ubwibira amabanga
urenganya abantu indwara, turagomba urenganya abantu impfu, turagomba urenganya abantu ibyari byarananiranye, turagomba bakuraho bari baragoretaniye. Uyu munsi utugobotore Mana, niwe wagobotoye Abisirayeli, ubagobotora mu maboko ya Farawo. Turasenga Imana uyu munsi utugobotore, imbaraga z'Imana zitugobotore uyu munsi, ugobotore Yesu, uyu munsi ugobotore Mana y'ubasana ubushobozi. Amajambo akomeye ngo yanabirangije, yasenga uno munsi ubirangize, amagwaro yarangize, ubunyage kuburangize, abadayimoni barangize, izina rya Yesu. Abakibari imbere yacu uyu munsi bakubitwe, turicagura abanaki, turabica uyu munsi, turabica imyenda yawe. Uyu munsi umwe Yesu kuba turamubwira ngo nimwitegure musenge gusa, twatangiye gusenga, turi imbere yawe kuko turasenga. Uyu munsi kora mu izina rya Yesu, ubwira Yeremiya ngo mpamagara nditaba. Uyu mugoroba turagomba witabe, utwereke ibyikinze Mana, ibyo amaso yacu atari bwabone. Turaguhamagaye duhagaze mu ijambo, wavuze mu ijambo mpamagara ndakwitaba. Ngwino witaba aba bantu barimo baraguhamagara. Hari n'irindi jambo bavuze bamubwira hose icyarimwe, umwe wese umuhe mu manira arimo, umwe wese umuhe mu mbaraga ari kuhamagara, umwe wese uraba ibyari byarananiranye. Hari ijambo rimwe mu izina rya Yesu Kristo, nongera ndakwibutsa, wavuze ngo bazompamagara bazombona, warabivuze ngo bazompamagara bazombona. Natwe turaguhamagaye, wongera uravuga amajambo akomeye, ibyo mukeneye mubimenyeshe. Uyu mugoroba turabikumenyesheje, yera ubyumve, waravuze ijambo rikomeye, ibyo mukeneye mubimenyeshe. Mu gusenga no mu kwinginga turakwinginga uyu munsi, turabikumenyeshe tubyumve, turakumenyeshe byemura. Warabivuze ngo mumpamagare, mubimenyeshe mu gusenga, mu kwinginga no mu gukenguruka. Turagushimiye ko tumenye mu nzu yawe, ariko turagomba kubw'icyo ukora. Hari icyo ukora ibintu bigahinduka, hari icyo ukora tukagerwa ayandi mavuta, hari icyo ukora ukaduhubaka n'ubushobozi. Izina rya Yesu, ikindi gihe gikomeye, Pawulo avuga amajambo akomeye, nawe avuga ngo nta kindi nkeneye, ndagomba kuvuga nk'umuvugishijwe, ndagomba Igisutumye ndatoka umuyobozi era abantu bwoko bwawe bw'abasura abadayimoni
utuganda ukwandikira n'ingoma utuganza mana uyu munsi ndasenga n'izina rya Yesu Kristo ufate mwami mana ngo uweza bwose ukifiumiza yuko unatuganza ngo uranduke nagutegeze satani nagutegeze daimoni nagutegeze wamungu wapashe umubiri w'umuntu runaka na wino zima rukamuka
ingabire Mana. Haleluya. Akakutaya. Wewe yega. Muriro. Yesu Kristo, rimane Baba Sengesho. Haleluya. Amen, amen, amen. Tu vero Cristo. Marimori della buona sega. Ah, Yesu asante. Asante Mungu. One will show it to go. Jenny's a poem.
Iyo turiko turavuga gusenga, iyo turiko turavuga gusenga, Yesu yabwiye abigishwa baramubwira ngo twigishe gusenga, turakwiye kwiga gusenga. Haleluya. Hari ibintu bitabaguritse mwaka kanya kubw'ayo masengesho. Nabonye umumarayika ariko aratabagura ibintu, aho atabagura ibintu namenga bimwe nkabo akaza arimenga n'ibisiga, nkabona ariko arabitabagura, nkabona umuntu ariko aratabagura ibintu menga n'ibisiga biguruka, nkabona arabitabagura. Ijuru rirambarira ngo ukubona uriya muntu ariko aratabagura biriya bintu niko atabagura ibibazo byari imbere yawe. Nivyo bizogeza neza. Sana kuzusenga masengesho muruka batu enye ukunde gusenga. None kutaringa yakore ntuyasenze isaha irenze. Haleluya. Kama ikimana ndaika. Uzobona bike cyane, uzobona bike cyane, uzogira amajambo mugabo utagira umwimbu.
naho wowe uri umuvuga butumwa international ukavuga ubutumwa gute ijambo ry'Imana ukiga amateoloji ukayapanga hano mu mutwe ukavuga atasengesho ripanze muri wewe nta madayimoni bazoguhunga kandi uzokwamura umuntu w'intege nke mu bintu byose bifatika uzokwaba ufise ingorane gusa y'ibintu ugucura intimba no kuguma ufise imyikomo y'abantu senga abantu b'Imana senga ubona abandi bategwa iteka mu buryo bw'imwe bagira imyikomo gusa nimuze dusenge kandi ibintu by'amajambo nabuze mu nkeneye ishengero ryuzuye mpemu yera bishobora kukutura mpemu yera udafata umwanya wo guhamagara Imana wo kuzura mpemu yera gute udafata umwanya wo guhamagara Imana uvugane n'Imana nta bitangaza uzokwigera ubona cyangwa ukoreshwa udafata umwanya wo kurira Imana utegerezwa gukora ibyo abandi badakora kugira ngo ushike abandi batarashika abantu bashobora gutunga ubutunzi bukomeye cyane ukagenda mu kandi sase n'ifu y'imijira kuko babukuye mu bidafatika ariko niwakura ubutunzi bwawe imbere y'Imana ibyaho bizoramba bishigikirwe kuko bizoba bivuye ku Imana iby'Imana iguhaye irabikingira kandi irabiproteja kuko biba bivuye mu maboko y'Imana Imana nishimye muze dukunde gusenga kandi tumenyere gusenga cyane munsi nkunda abantu badakunda gusenga cyane nkunda abantu basenga Imana haleluya wabajya gusenga pana kugira senga rira tukana habagarima inyuma senga mu buryo bwose ntabwo urabita Imana izokora aya masengesho dusenze Imana arasubira amasengesho twasenze yose iminsi yose twagira hano dusenga aya masengesho ubirinzora igisahire n'ufukanye kujya kubabara wakubabara ugashiriza uzora bizoba aya masengesho no mu buryo bw'impemu hari grade udugijwe Imana yadugije grade kubera gusenga kunda gusenga mumenyere gusenga ndatangaza Imana data wa twese itaresha ndatangariza ishengero ry'Imana ndazi ko aya masengesho dusenze ari n'igitangaza ndacyumvise neza nakekeranya numvise ijwi rimofiri nabonye amazi menshi y'umusarara meza cyane ariko aracubuka cyane mbona abantu bariko barayanywa amazi meza y'umusarara mbona amarobine abantu bariko baravoma mbona amarobine menshi cyane hakurya urabona uri muri dushe ijyantuze dushe tudatunze twururuka ingene tuba ari twinshi kujya nabona dushe ujya mu nzingo umanukana amazi niko nabona abantu bariko batega mbona bariko kuko bari kuvuga muri Imana hariyo connection yarikira abantu muri wewe nagomba kubwira ngo hari imisozi isenyutse kugaya amasengesho nagomba kubwira ngo hari imitego itegutse kugaya amasengesho nagomba kubwira ngo hari imisezerano ugeze ko kugaya amasengesho nagomba kubwira ngo hari indi ngazi hariho urupfu rukuwe hafi yawe wegejwe kure cyane kubwo gusenga gusenga hari indwara zikize n'aya masengesho kandi zikomeye n'abaganga zari zarabananiye ubuga gutangariza ndabyumva neza batagera hari abantu baje babarabira uyu mwanya bamaze gukira baje bamaze gukira nta muntu yaje yumva ameze nabi yamaze gukira aye wumva haguruka umuntu wese wumvise igitangaza Imana yakoze n'aya masengesho yamaze kumva igitangaza cyakoreka ukuboko kwagize urakuduza ntawundi yumvise igitangaza
ubwo kuboko ni kwa kurwana wumvise iki ko twasenga ariko bagomba wumva ibintu bivamo aha we nawe ntashobora guhagarara gusenga ndirimbe cyo kumwe n'abandi umanice n'igihe murava mu mipfukama sinapfukama mbwa mbanje gusenga ndasenga hagera igihe ndapfukama numva ipati yose ahari hari mirongo irahetse aba bose bafise intara hari ikintu Imana ikoze haleluya hari ikintu Imana ikoze uyu mugoroba hari ikintu Imana ikoze ku barwayi hari ikintu Imana ikoze gifatika n'abakiri hano n'abatumvise ikintu bunyene hari ibintu Imana ikoze mu buryo bufatika mwese munavuga ibintu Imana ikoze ariko hari ikintu Imana ikoze batuzanire envelope ina yanjye ni ndende umukozi w'Imana yarandondeye ku telefone aranyandikira message ngo ukwiye gusenga Imana kandi cyane ni kubera urafise ikibazo ino ni ikibazo mfise ngo ukimenya gute na ryo atacyumbona mfise ambwira ati wowe uraza kuri eglise ndakubwire nti iri hehe ngo kwijawe kuri Avenue de l'Amour urumva kuri Avenue de l'Amour nanje nakuze ndahaza abasuma n'abicanya aho ndavuga nta bantu sinohajya kabisa turabandanya tuvugana arambwira ati none wowe urinda je ndi pastor nitwa Joseph Nduwimana bandi kuri eglise guhera kwa mbere kushika kundi wa mbere uzoze ndakubwira ibyawe yumvira wapi ndabyanga kabisa haraheze nk'ukwezi kose ahetse ukwezi ndahura n'ibigeragezo bishika bitatu bituma nororera umukozi w'Imana kansengera ndamubwira muri ico gitondo cyo kuwa Mungu cyarambwira ati narakubwiye ko nama kuri eglise guhera kwa mbere gushika kundi wa mbere wewe uraza ndakubwira ibyawe ndaza muri ico gitondo nyene haraba amasengesho ndaryoherwa cyabaranyereka aho ndamurindirira hariya ndamurindiriye aranyakira yarambwiye kabisa ibyanje byose Imana imuhezagire kandi yaransengeye Imana ishimwe yadushimiye nawe yuko iminsi yose atwaye imodoka yahurahura n'abadayimoni akabona akantu kamwitambika imbere kandi ako kantu kamwitambika imbere afise umudamu yibungenze inda yacekira ikibazo igihe cyose ndabubwira tuhere isano uzosubira kukabona n'umudamu yibungenze azobyara neza ntiyabyaye neza ako kazi mutwara gakubise harakubwiye ukakubona utwaye imodoka kandi aho muzosubira guhurira nako mu izina rya Yesu mwenda bipfuriza gusenga ndagomba musenge muba abasirikare mu buryo bw'impemu bo mu rwego rukomeye bukurasa abadayimoni basambuke mu izina rya Yesu Mana yanjye ngomba ko musenga Mana ngomba ko musenga mu rwego rukomeye ubu mbere ngomba ko musenga mwese muzoza mutaha musenze nawe gusenga nawe Imana ibaha umugisha mwinshi cyane yewe ibyo wewe ya etaje Imana yejeje kuyubaka yanze nabyutse kutabona ndabona n'ifoto yawe hino gatoya ndabona inzira ikiratuka n'amatafari watomboyeho hari abantu Imana igiriye neza kuri kose hari abantu Imana igiriye neza cyane ndavuze ngo abantu Imana ikiki kigwara kugaya amasengesho twasomye ijambo ry'Imana mu minsi heza nuko nibuka umunsi vuga ngo umukozi w'Imana niyaguhana uzoryohe unezerwe tweho rero nubwo turiko turabahana turiko tubatoza gusenga tubigisha gusenga naho byo kubabaza none ko kashawe ko dusenga ngo abari cyo wenunguka si wewe none wunguka si uzoca mwijuru si uvugana n'Imana si w'Imana itabara si w'Imana ikiza urupfu si w'Imana yuzuza mwemuyera si wewe Imana ishigikira haleluya ni wowe Imana itabara tuduze cyubahiro cyo mwami Yesu ariko botera haleluya no kuri kose senga na bobo asigaye asenga cyane nabonye afukana afata umwanya gasenga
Bobo hariya wahora uri warashobora gupfukama isaha uri kurasa iminota 5 isaha ya iminota 5 agasenga agashiraho n'uno muntu komeretsa kandi atase umwanya munini ndashimira Imana ko Bobo yakiriye Yesu mu mwami n'umukiza. Imana nishimye. Imana Alfa na Omega yishuri byari byarananiranye. Imana data wa twese kwishurira imitwaro. Imana kwishurire amadeni ya imbere yawe. Imana igwane n'ibikugwanya. Imana iguhindurira amazina. Imana igushigikire. Imana ikubera inyishu. Imana igutera iteka. Imana ikuduze ku rundi rugero utigeze kugerako. Imana icinzira aho zitari. Imana iguhuze n'abagenzi b'umumaro kandi gutandukanye n'abatagira umumaro. Imana inigane n'ibyari biguhagurukiye. Umuco ukurasire kandi ukayangane. Uku kwezi kukubera ukwezi kukwakira kandi ukwezi kw'intsinzi. Uku kwezi kutarahera, irindwi itarahera, n'indwi itangura wakire telefone y'umugisha. Amakamyo arandanye kugupakururira. Amakamyo arandanye kugupakururira. Narivuze ngo umugisha wo mw'ijuru n'uwo mw'isi ukurondere mu izina rya Yesu. Narivuze ngo Imana ihindure amazina yawe. Imana ihindure ibyaguhiga byose ari byo bita nawe birengana. Imana itegura imitego y'umutezi. Ikuzuze mpemu yera. Ikuzuze mu ijambo. Iguha ingabire yiyerekwa. Tegura imitego ya imbere yawe. Ikureho urupfu nawe umangane. Kandi Imana izokujane mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi ukure mu irohero wari umaze n'igihe kirekire. Umugisha n'imbabazi n'ubuntu n'amahoro bijane nawe. Mu izina rya Yesu. Amen.